Kumne sa sinpat hang na step. Ngidon gadaw kapakrawan ay ngo yaw balay. Baul iPad hangi yang negalat. Bangin yo ban singa ban siya skor ban puson nagakitin ni jong o. Ay kulay sa sinpat ingi baro haga kerteng mathiang tam nong pan im jingi Jesu Kris. Kabanta pedeng gabang akwa bangin ya puson lang ba jeng nagapor. Kaong len yalade. Bat ngalapan siyong nong rim ya kanay kabanta naga gospel kat kum Marcos kalnong ngabapra kat khot kabalay pusaw. Te haba ulakot hau yaw ba lembat kesenran jeng u. Ulaong haki jar ubamon banwan bot na din jenga ay unlen yalade. Bat unba yalagading pna bat unbot yanga. Jesu Kris ulakren daga basyay om tang yalagi senran jeng u. Henry Ukren yanga Ukren ya piru kibaim hagnegisngi bat kijuk kibamenta. Baladangi mon ban bot ya u ngi de ban len yalade. Lem kumta ngin omla banlong kita kinong bot kibasisya jong u. Kejingkali haganagapor kalong hagano kedur ngin la ban len yalade. Lane hagano gurkom ngin len yalade. Kumta kabakungsan bat kabaning kong ng siap bangin de ban le kalong ban klet no shwa ya kamalade. Ngide ban bu ya Jesu Kris sakmat du nangta yalade pat hadindu. Jesu Kris bat kajing im jungi kat bala ngide ban but ya kenuksa jong kajing im Jesu Kris. Para bangin biin ubaman bat usoitan kin omdon jikasyu hagajing im jonga bat jongpi ladangi kloy ban but ya Jesu Kris. Lada jiapan bangis ngaw balese dang don segi wepat kibor kibadang la ban kring yangi na Jesu Kris. Te ngila baklasi bun tan ban khot yalade ki Kristan. Jesu Kris ulakren syai ba kwa ya kinong but jeng u ban long kumta. Kumta ngide ban klen om tang ya kamalade hendrai ban klen no ya barok ke kibangi kenkor. Ladangi syem bagita kilong penban kum kimau jenton ya kejing sekri jungi ya Jesu Kris. Nong wai semen sim urwai kejonga kandu langa ken kabakor nang sai yang Jesu ngan li kum kayo. Haba kejing khot kadon ngis ngau thu sai kadar ba kejing im jongi kam don ruem klem Jesu Kris. Bat nginde ban long bala kloy ban len yala kejing im namar jeng u. Kumta ban len yala de kamut bangide ban long kibala kloy ban pla yala kejing im bat ban long kimartar namar Jesu Kris. Kumta sa sinpat ngiso thu bakal len la de kolong da sisya kabaetan ban le yaka. Namar teng teng kidon kipor kiba ngi dang ay jaka ya kapertay bat kijing subha jengka makin rum hapo jengi. Daikum hagane kapor bagawan kijing pensngo thu bakla. Banamar bangi yala kijing im. Kumta ngila sitom ban sumar hika penban ha kijing sisya ngi klem sumar yaka. Lem kumta te balay bangi jin ya kalenti keban penjot penban ya kane kecing im jungi kebangi kenkor haduk kata. Lem kumta te balay ngimwat shwa ya Jesu Kris ubolong nong pen im jongane kecing im jungi penban mar kongpong ya kane ngilawat tang ya kaperthe bat ya kecing sobha jongka kibane tang sipor ndrai kiba penjot pan ya kecing im kejongi. Mentangis ngau thu syai balay Jesu Kris udawana pi nanga
ban len lade ladangi trang ban long kenang bot ki jong o ban len lade kalong ban kloy ban ong em na ban tai lade henrei hoy na ban ta ublay kabalen yala de mar kata kalong man kali yala de ke kebadan kam nyanga ban le na ban ta ukan rat bat ngade benda pendep ru yaka nadu kamansim henrei om ban syu khmi unti ba ublay un syu yai the ya kijing karkho jung o man bangi khot karpat i o hagijing duai jongi ublay utip ban ai ya kanong ha kinong bun kijong o kumta mangiru ngide basngo thu kanong ngide ban ai se ublay daga balen no yala de lane daga balen no yagijing don kam jongi na banta ka kam ublay sisin kaladon gapor hagabau Petros ula len no yaw Jesus Christ bat uklem len yala de kumta hagatahi klipman ngila ban ong bau soitan uyo yaw Petros bat u Petros uduk no ban khot yala de unong bon u Jesus Christ namar ula len bau itu yaw Jesus Christ habala kali u ulai ju itu na em yaw Jesus Christ u Petros u jubam ba ju itu yaw Jesus Christ lada manga lane mapi ngi ong bangim itu yaw Jesus Christ hato ngidan hok mo ban khot lade bangilong ki Kristan lane ngidon hok mo ban khot lade bangilong kinang bud u Jesus Christ lese kaladan kapor bahag bakum u Petros ngaru ngalalen yaw Jesus Christ hagijing im junga hagijing telot bat jing shifting yo ngapen sngosi yakiway ngaklet no bangaday u Kristan nrei ngala kloy ban yapernam lang bat ki perlok hagijing sngobaha perthai bat ki pop jengka on Petros usipting yak spairom bat yak pet ba nrei mangapat nga shifting yaki perlok yo gisngausi bangam yakok ngo lang bat ki kum hagito gepor galawat tang yakijing subaha perthai ban klet no ya ublay Jesus Christ uang ya phi bat yanga ban klet no ya gane ke perthai daga balen yala de knang ban long kinong bon ba sisya ki jong u hang ne ngis ngau thu bangi de ban long bala kloy ban phla si phang u Jesus Christ segi wei pat bat ban yala ya ke kerteng ju u ngam de ban phla lane pen pau serong bangalong ubari ublay bangalong ubahok ubam long syu watang ban yakren bat kinang pom nrei da kadok non chong ngajing sngaudit da kadok non ba eti lon siau Jesu ngin pen pau syakaway bau Jesus Christ ulong nong pen im jonga nadu bangla pedang tamai u hagajing im jonga ublay nomor kata ukhot yanga bat ukhot yangi iway pa iway bangin len ya kamala de bat bangin bon yaw Jesus Christ hagajing im jongi kabaman la sngi to ublay un karkhu lang yangi kum kinong bot chung u bangin long kibalak kloy ru ban len ni u hagajing im kabaman la kasngi jongi ublay napatag borom chung u amen kumne say sin pan ko pa ngiwan ya kaban ai si may kajing mu ngajing ro bat kajing punon borom Malaysia ingi bangiyo ban puson ya kakten im kakten ba sisya ka jong me ya ka ba me malakhot ingi kum ki khon ki jong me bangin len ya kalade nak banta ban pendon borom ya me hajing im jongi ka ba malagasngi ot ko pangi im hagisngi ka ba kisngi ka ba dap ka ba ker tawir suda yang itang da kicing sneu bat kicing pensyoy ablain markata ngi duwai kmat jome bamen yaram bat men kersian bor ingi kumikon ni jome bangila ban bat scam ya kicing hikai kebadon ha ketin ngi jome bat bangin im ngin san ro lang ba jongka kenang bangila ban long sisya kita nginung bot ka sisya jome kibalen yala de nag banta
keburam kejong me. Kersian bat ai bor me ngi. Kisngi barok bedang sa jong ci im jungi. Hame ngi sian ya bat ngi eti. Sngeu yi jing duai. Mam ya ki pom. Keteng jong Jesu ngi duai. Amen.